Это сейчас борьба за выход в финал. Если она выиграет. Кыргызстан, давай! Айсулу, давай! Саспа, да. Вот так. Ай, красава! Молодец! First two on the board, the takedown for Tinabeckova. Давай! Молодец. 2 балла заработали. Так. Sulu, Айсулу. Tinabeckova, 2019 World Champion, 2017 World Bronze Medalist, 5th in 2016 Olympic Games, also competed in London in 2012. Irina Kolyadenko, 22 years old from Ukraine. 2019 silver medal. Давай! Давай! Ай, красавчик! Ты красав! Давай! Саспа! Саспа, обрабатывай! До конца! Ай, красавчик! Молодец! Молодец! 4 балла уже. Так. Now 4-0 halfway through our first period. Да. Пасивка прикрепозиона. Пассив! Айсулу! Red passive! Blue! Чап, World готов. champion Чап. at 62 kilos in 2019. Давай. Пассив! World silver at 65 kilos. He did not beat at that. Ничего, нормально. Bir butur çarpsa. Айсулу! Молодец! Bastı Katar'ı! Dur bastı. Ай, молодец! Крути! Пас! Тише! Пятка осторожно! Туш! Ревери, душе! Молодец! Еще раз! Дағы, кричат! Давай! Молодец! Ура! Айсулу!
Hai, hai, hai! Și acum tu! Hai! Acum tu, hai! Hai, hai, nu! Cu picioarele în spate, vezi? Așa trebuie să aperi! Two-time world champion. Crista totdeauna aruncă picioarele în spate, nu te mai urca pe ea! Crista, poți o bați? Hai! Hai, de credere în tine! Acum o miști continuu și ataci tu! Hai! Hai, hai, hai! Așa! Așa, așa! Hai! Apropie-te de ea, hai! Și mișcă acum, mișcă! Hai! Red pasiv! Hai! Hai, Crista, că poți! Hai! Nu! Ai grijă la așa! Te ridici! Nu-ți trece! Te ridici! Up! Te ridici! Ține priza acolo! Чап, Сал! Азамат, давай,